وإن كان أبو حفص مجاهد فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل حجة لنا ولا علينا. وبعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, muna malago yung pagsarang sukusin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi pa kita niyo piabusan sim pangumuran, serta masi kita niyo amunain halom sin nikmat dakula halom sin pag-agama, amin agama Islam. Asabiat to mga palanggungan ha agama Islam, di naman kalupahan sin kita niyo im pagpatumtum apasalan sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab im pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ining sarayaw-rayaw hinang sinhambuk Muslim, sinhambuk mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian im pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ining sababan ikasan niyang sinhambuk manusia, dan di naman hibabaw sin bumi ini labi luba hamuin pagbalik niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas din dito mga kakasih, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tupatan natuin pangadjian sin kita niyo, haamuin aturan sin pagbisara, atawakan adab sin pagbitsara sin hambuk Muslim, sin hambuk mu'min, hasupaya in mga himumungan niya, sababan hikakawa niya pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hamoy mahinang sababan hikalapas niya dengan mga amoy manusia pag-amahan sin Allah ta'ala sabab sin mga kabtangan sin sila. So masi kita niyo habab adabul kalam. Bab adabul kalam. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi admanu lahu al-jannah. Walang maglabi yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi kita daapon sin Allah ta'ala manudsud ha parakala. Amuin bukunta mabukti marayaw in kasampurnaan niya, in kasabunnalan niya. Sabab sabunnal in panayngog sin kita ini iban sin pangatod, iban sin pangatayan sin kita nini tiap-tiap hambuk ini in kaunan sila sin sila ini mas'ul sila. Bimana hasubun sin Allah subhanahu wa ta'ala uno yung mga bakas limabay kanila. Asabiat to mga umat Islam, mga palanggungan na agama Islam, amuin subay hinangan na to aturan in pagbitsara sin kita niyo, hatiranan pamando sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban haamuin paglilay sin mga kaulamaan sin kita niyo, haamuin ahlus sunnah wal jamaah. Demikian sabda simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isiw-siw lang niya amuin makagarantol, amuin parihalaon niya,
In antara sin dua si higad sin simud niya ini amo na indila niya antara sin dua pungut niya parihalaon niya ini demikian parihalaon in antara sin dua paa niya na in Rasul sallallahu alaihi wasallam maggarantol kaniya hasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga umat Islam, mga palanggungan ha agama Islam, bangkitaon na to in kamatauran pardusan sin manusia yari agun-agun in kamatauran gimua hadua amuin ang gauta sin manusia ini asabiat to in kalaguan niya in tanda bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hey siu-siuin makaparihala kaniya hey siu-siuin tabianin maka ipatun niya marayaw na in Rasul sallallahu alaihi wasallam maggarantol kaniya biyan hasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sabiat to mga umat Islam, sabab kaingatan na to in mga pagbitsara sin kita niyo ini, asal ini iitong sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, lilista sin mga malaikat sin Allah ta'ala, oras hikalabtik na sin manusia indila niya, na tanto yaon, bangbukon yaon, amoy hikakawaan niya harida sin Allah ta'ala, atau akan sababan amin pakamahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab to, mamot kita niyo pangadjian insyaallah, dahil hakitab ini bang beriin, amuin, paghindo sin mga kaulamaan sin kita niyo hasupaya, amoy maparihala na to indila sin kita niyo. Muna-muna din mga adab atau akan pangadtatan sin pagbitsara, amo na insubay nato parihalaon indila nato. Nasalastay nato na nakauna, so bilang balikan nato sa jabyan as review kato tanyo mga palanggungan ha agama Islam. Subay nato parihalaon indila nato. Biyan nasin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon din ha mga manusia, amo in lumapal sila hang kalapal. Hawayro niya to halga kanila in hang kalapal yato, sababan amo in karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil hipagbak ni Allah Ta'ala. Demikian, aw ni sab mga manusia, amin maglapal sila hang kakabtang, hang kakalima, hawayron halga kanila in hang kalapal yato. Sumagawa sababan amin kastulan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil amuin, karatungan nila paadlaw mahuli, amunin apinarka jahannam, amin layo niya, biaot sin masyrik iban maghrib, atawakan amin ot sin subangan iban sin sadlupan inlaum sin amin narka paghulugan kanila. So bimana mga umat Islam, bihat tunin pangingat na to haparakala sin hang kakaptang kalima amin mabukis ding hadila na to malago palain kahulugan niya doon na kabian pakakarayawan malago in tumbas damikian mari pakakangian masigpit day sabyan in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in hikaru ading mga aturan bilang labayan na tuhadja, amo na iyanong niya, kul khairan awliyasmut. Pamitsara kaulong niya simbitsara marayaw, ataw akan biyan amuin, pumundong na sadya kau biyan amuin, ayaw na kau magbitsara, bangsaw pa mawayron kau kabakan, ding mga amuin, lalapalan, ataw akan himumungan marayaw. Tandaan niya yan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Awajhu syahid yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiwin kaunan niya pag magparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan magparat saya siya pa adlaw mahuli na maghimumungan siya sin himumungan marayaw ataw akan amuin humundong na sadya bang wayroon amuin malapal niya, wayroon mabitsara niya, dengha mga himumungan marayaw. Yan ni Ibnu Hajar rahimahullah, amuin niyan tabian in kaluwagan, sin bitsara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin kalima law niya, kul khairan aw liyasmut, pamitsara kau bitsara marayaw. Bangin pangita amuin bitsara yaon sababan, hikarida sin Allah Ta'ala kaymo, sababan amuin hikapabuntul mo, hatay panghud mo manusia, hikap pagkahimo, na pabungayat to. Sababan pangdaakan ito kay mo. Bangso pa mawayroon diyan pangingat mo bitsara mo yun. Wayroon karayon maput din doon
na in pangdaakan sin syara kay mo, in wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay mo, na humundong na sadya kaw. Sa pagundong mo ito, sa baban hikakawa mo pahala, amin way mo kiyab kang, way mo liya palbian in kalima, amin mangi atau akan bicara bian bukun marayaw, sa baban niya tutumbasan kaw sin Allah Ta'ala, haniat mo bian sa simpu po mo imbaran mo, dahil amin hinang mangi. Demikian ini katu mga umat Islam, al-kalimatut tayyiba sadaqah. In himumungan lang na himumungan marayaw, sadaqah siya. Asabiat to, ayaw na to hipag-ikot, bangsa pa maon ilmo na to, aon kahatian na to. Dahil mga amuin, karna sin pagtuhan sin kita niyo, karna sin agama sin kita niyo, na subay di na to hipag-ikot. Sabab hatiap-tiap hang kalapal, mabukis ding hadila mo ito, nakapagsadak kakaw. So bihat to mga umat Islam, hangkan na, piyangdaakan sin syara kato taniyo, wadakir pa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Amin paawon in pagpatumtum piatumtumi. Haantara mo iwan sin hambuk bay mo. Haantara mo iwan sin mga jamaah mo hambuk masjid. Haantara mo bihan iwan sin mga lungan mo. Haantara mo iwan sin mga bagay-bagay mo. Haantara mo iwan sin mga tao kakilahan mo. Paunan niyo haantaraan niyo in pagpatumtum piatumtumi. Sabab amin pagbigkas niyo hatawakan paglapal niyo ito hakabtangan ito. Biya sa kaula-ulain ka mo nakapagsadak ka kamo. So amo ito mga umat Islam, in karayawan, amin bitsarasin marayaw, amin himumungan marayaw, amin kaya dihil mo pahambuk tay manghud mo, biya mo rasya, kaya sadakahan, in Allah subhanahu wa ta'ala, wairun malawa para kanya in katan, hinang natu sibu ramasibi iban malago, malaingkan tumbasan niya kita niya mga umat Islam. Demikian ini kaupat, fadlu killatul kalam wa karahiyatu kasratuhu. So, kalabihan lang niya, ini kaupat kalabihan, amuin maniutiw in himumungan sin tao. Demikian, amuin kabun si sin syara, amuin matao din bitsara sin tao. Sabab, in himumungan maniutiw, inyari ini maniutiw in kasaan sin tao. Maniutiw in kasaan sin tao. Demikian amuin bitsara mataud, sababa ni sabi ni amuin hikakawa sin manusia amuin, pagkasa amuin mataud. Na oras siya biyan magkamali mataud, na tanto biyan magdusa isab siya mataud. So sabi ito mga umat Islam, kaingatan nato in mga amuin mga salafus salih makauna, maitong murabian in himumungan nila halom sinhang kasimana. Halom sinhang kabulan, maitong murabian in himumungan nila. Malingkan na para kala sin pagdakwa nila, iban sin paghindo nila, iban sin paglang nila hinang mangi, iban sin pagpabuntol nila hinang karayawan, doon mo kadungugan mataw din himumungan nila. So amo ito mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to amuin, dongdungan marayaw, bang aunsong bitsarahon na to, uno ba ang bitsara ini? Hikakawa ko kaya ini harida sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakan amuin sababan ba ini amuin, hikakawa ko astur sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat to, kaingatan na to, bang beriin amin mapataod na to, imbis sarasin kita niyo, iban sin amin mapupo na to, indila na to, din mga amuin, pagbit sara mataod. Asabiat to, in manusia, in labi marayaw, hapanghadatan sin manusia, mataod in paningog niya din sin pagbit sara niya. Na amuin mangi din doon, mangsaw pa mamataod din pagbit sara din sin pagdungog niya, na inyaon, tanto na sadya, mataod din pagkasaan niya, at tiap-tiapin siya magsa na intanto siya biyan makakawa pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kalima mga umat Islam dahil mga aturan sin pagbitsara, al-hadaru minal ghibati wan namima. So ini, dahil mga amuin si maplag hawak to sin kita nyo bihaon, nahinang biyan amuin, normal na biyan pa mga manusia, among pabaha, in mga tao bata-bata, way mong papanayo ha agama, mismo amoin mga tao maas, nagdaranasin, balakar marayo, masi-masi ini biya na hinang, amoin normal kanila yung mga parakala ini, sumagawa bang para Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagbo-lagbo ini din ha mga pardusahan, sabab amoin agad siya ini din ha mga kabair. Sabab beta in kataan amoin dusa, biyak tulbian mangunin siksa kanila doon nakaben din diha dunya atau kandun adlaw mahuli inyaon maitong siya ding mga dusa malaggo maitong siya ding mga kabayan.
Sabi ato mga umat Islam, mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, basahon nato ini, ingaton nato, supaya biyan amuin, in dapat halian supaya kahalian, in tao naghahali kaniya, supaya gamman kumando sin paghali niya, sabab sin kahatihan niya, bang beri in kadelikaduhan niya, iban sin kangian niya. Muna-muna mga umat Islam, mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in agama-agama nato Islam, wayron siya pagpukulang kato, wayron kulang kabus niya kato haamin paghindo, haunin hikarayaw sin kita niyo, iban unin hikakangi sin kita niyo, asal na kita niyo kahinduan sin pangu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasabit to, di kita niyo mag-inu-inu may ta minsan beriin, in pagpasaplag atau kan pagpaabot sin pangu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauno naman hikaganta hikarayaw sin kita niyo pagdunya iban sin pag-akhirat, damikyan unin hikakangi bakas na kita niyo baitaan, masi-masi parinding ha mga manusia, aun huminang kanya iban aun nagmamatuyo kanya, sababin nyari hambok ini ding ha mga sasat sin syaitan, atau akan pagpalingkat sin syaitan, ha mga parakala amun hiharam sin Allah Ta'ala, ha mga parakala amun siyapan, hikasud sin mga manusia abihan, panarka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya pangari-ngarihan sin syaitan kanila biyan, supaya biyan mangi pangita nila marayaw, damikyan marayaw pangita nila mangi para kanila, asabiat tuhang kan na manusia, labi marayaw subay siya maningog, iban subay siya mangadji, supaya aun biyan siya hipamagang, supaya aun siya biyan hipagtaming, dengha amin panatsat sin syaitan kaniya, sabab, bangdi nato ini kahinangan taming in syaitan, na tanto makusog in sasat niya kato rin dihadun niya ini, malingkan amin mga tao biyan, malagbo in pagmabuga pa Allah Ta'ala, tanto sila yaon yan tabianin lapas din amin sasat sin syaitan kanila, hasabab sin parihala sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna, yan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Jabir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitana qad aisa ayya'badahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakinna fit tahrishi bainahum. Wa ma'na al-hadith anna syaitana ayasa ayya'badahu ahlul jaziratil Arab. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunna lin syaitan waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil sin puasnya na amuin kimusugin agama sarta biyan amuin napopo biyan yung mga hinangyan tabiang pagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na in syaitan, amin siyumo siya tawakan sumurender siya para kala amin, hinangin niya pa in manusia biyan utu-utuho na para kala dahon biyan, hapag Tuhan dugain pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahon sumumba biyan pa mga santo, at tawakan dahon biyan sumumba pa mga para kala, amuin sababan hikapagpupur nila, in syaitan, amuin biyan kagi biyan siyumo na siya mga hula si Arab ini biyan pindahon niya sila din amuin pagtuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana amuin yan tabian kimamdos na biyan yung pagtuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga manusia sa Jaziratul Arab. Sumagawa in syaitan limawak siya biyan amuin dugaing labayan, dugaing biyan amuin strategy niya supaya amuin manusia masing-masing naman malaw. Sindi na sila malaw nga pagtuhan nila, malaw sila hinang simpag maksiat. Malaw sila biyan haamoy pagpulak kanat. Malaw sila biyan haamoy pag kangi haantara nila. Daw niya walakin na pitaharishi bainahum. In syaitan, unin piyagmatuyuan nila, bang beriin maawon in magpulak kanatin mga Arab, magpulak kanatin mga tao na mamaratsaya pa Allah Ta'ala. Beriin maawon in pag-astuli-astuli haantara nila. Biyarin maaonin pagbuno biyawno ihaantara nila. Biyarin maaonin pitna haantara nila. Amo inimpiag tuyuan sin syaitan mga umat Islam, mga palanggungan na agama Islam habang sa muslimin. Sindi na kita kagausan niya. Amuin papagtuhanon pamangat matu pa mga kasantu-santuhan at tawakan dugay ha Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa limawag siya dugay labayan amin biyari masasat niya biyan in mga tao nagtutuhan pa Allah Ta'ala. Hambo, dahil mga salagbo-lagbo, amuin, sanjata sin syaitan, ataw akan amuin, pamuno sin syaitan, pamangabang sa muslimin, amo na lang na in al-ghiba wan namima, amo na in paglimot,
iban sin pagdara sin bitsara, hakar na yan tabian paglarak sin pagtaymanghod, hakar na sin paglarak sin pagkasilasa, hakar na yan tabian paglarak sin paghahambok, amuyat-tuin, piyag matuyuan sin syaitan, pajatuhon pa mga manusia, amuin nagtutuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyaitanu akhbarana anhu maulana annahu aduun lana. Ang pa mga umat Islam, mga palanggungan na agama Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, way niya kita niyo tipu, way niya kita niyo iawam, malainkan amuin piasawa, niya kato tanyo hasampul na pagpasawa, in syaitan ini kalaban sin kita niyo. Puntara sin kita niyo hatiap-tiap hambuk tao, na mamarat saya pa Allah Ta'ala, subay niya amuin, kimatan atau kantay maunin syaitan, kalaban niya, halugay niya rin di halaw ang ababaw sin gumi ini, in syaitan di siya pasaran sin syaitan, iban di siya amuin bilon sin syaitan, malainkan amuin puntrahon siya. Kasabiat to mga palanggungan na agama Islam, kaingatan na to in kalaban, wayroon biyan amuin niya, angan-angan niya pakalaban niya, bang berin amuin kapagkangi niya. Bang berin kumangiin kalaban, amo yung pagtuyuan sin tao magkukontra. Amo yung pagtuyuan sin mga nagkakalaban, bang berin in magkangiin kalaban niya. Asabet to mga palanggungan na agama Islam, in syaitan ini, Allah subhanahu wa ta'ala, innamay takato taniyo in siya kalaban na to. Inna syaitana lakum aduun, pattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon na law na in syaitan, doon kaniyo, pa mga bangsa muslimin, bangsa mu'minin, kalaban niyo yaon. Taimaan niyo, kilahan niyo in syaitan yaon, kalaban niyo. Kalaban niyo. Ayaw niyo dihilalabayan. Ayaw niyo dihilabihan amuin, butas, berin siya makasud kanyo. Sabab ha oras yun makasud kanyo, wayron yun kabayan niya malangkan, berin kamu magkangi-ngi, berin kamu biyan amuin, makasud halam sin apinar ka jahannam, amu ito niya maksud niya. Innama yatu hizbahu. Kaya sawa pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in syaitan, iban sin mga pangabay niya, iban sin mga panindog niya, in sila ini, nagmamatuyo sila ini, in kaunan nila ini, manaabiti biyan paamuin, harap paamuin, apinar ka jahannam. Mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan na to in paglimot, iban sin pagdara, sin himumungan bitsara amuin paglarak, hakar na sin paglarak, inyari din ha mga sanjata sin syaitan. Apabila kau himinang habitsahin ng ini, natantuwerong pagdururua, hambuk kau din ha mga amuin pangaway panindog sin syaitan din niya ibabaw sin gumi ini. Asabi at mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kakahinang ini, illa marrahima rabbu in wayla kahinang kaniya, sumagawa, hamad-mad sin kita niyo buhi, in pagtawbat, iban sin pagpangayo kamapan, hamad-mad buhi, pagpangayo kamapan na antara sin manusia ukab, damikan in pagpangayo kampunan pa Allah Ta'ala, hamad-mad, wayrom yan naginggong pain, nyawata rin di haliog tatawa kano'y pagimuha, insuga din sadlupan, harap mari, din subangan, din sadlupan, harap pasubangan, atawa kano'y padimagpakin kamatay, hatiap-tiap hambuk katutan niyo, ukab pa inlawang pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam. Ingaton na to mga palanggungan na agama Islam. In pag-riba iban sin namima. Amo na in paglimot iban sin pagdarasin bitsara. Ding ha mga sa kusog-kusog ini. Sanjata sin syaitan. Iban sa baban kapag pulakkan at sin manusia. Simbang sa muslimin. Iban sin kapag astuli-astuhin nila. Iban sin pagkalaban nila, iban sa baban amuin, malayo kanila in paghambuk, malayo kanila in pag-amuin, pag-agad sin amuin, himumungan at tawakan pag-agad sin pikilan, hasawabian tabian, bang paunon biyan in paggiba, iban sin namima. Una-una mga palangungan na agama Islam, in hinang ini sangingi din mga hinang. Tandaan niya, sa baba-baba abihan amin yupam, sin Allah Ta'ala in kangian, sin kakahinang ini, amin pagdara sin bitsara atawa kan amin paglimot patay manghud amin sabbuton mo intay manghud mo ha bitsara di niya kabayaan bita sin Allah Ta'ala wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayta fakarihtumu
wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Yan piapahal kita niyo, piapalayo kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Piabin sin Tuhan katutan niyo Rabbul Alamin in kakahinang. Amo na in pag limut-limuti haantara sin kita niyo bangsa muslimin. Sabab in upamahan sin kakahinang yaon. Biara sa kaula-ula amin hambok din kaniyo, kyaon niyo intay manghud niyo. Inunod sintay manghud niyo amin miyamatay na. Nakaingatan sin kita niyo intaw miyamatay na hahalok na. Apabila nahalo inambot para kala, lando siya ini kalummo, lando siya ini mangi. Nabihat tuin ka sa baba, amin kalummo niya biyan. Amin tao biyan. Amin manglimot hatay manghud niya. Biasa kaula-ula amin kyaon niya biyan inunod sintay manghud niya miyamatay na. Allahu musta'an. Bakari ito mo kaingatan na to mangi iyaon. Kaingatan na to malummo iyaon. Sumagawa, apabila hinang mo biyan ng limot, nabiara sa kaula-ula mo biyan, kyaon mo, inunod sintay manghud mo miyamatay na. Mga umat Islam, mabuga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wayroon din mga hikalagtik sindila asin kita niyo. Biyan na sinasabot na to hapanagnan, maling kanini amin sa baban hikasud na to surga, atawakan sa baban amuin, pang siksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung mga umat Islam. Asabi ito, subay kita niyo magmabuga pa Allah ta'ala, tinggalan, binon, layuan yung mga hinang simpaglimot. Intao nakahinang kaniya, ayaw kita niyo biyan magdurarua mangayo kamaapan, iban sin mangayo kampunan pa Allah ta'ala, sababin Allah ta'ala bay ulungon, iban bay kasiun, bay lasahon, pa mga ipon niya, hawak to nila pa biyan, buhi bang sila mangayo, hamuin kaampunan kanya. Sumagawa, bang ini marana matay mga umat Islam, labi luba, haamuin, para kala antara sin kita niyo iban sin pagkahinian na to manusia, di kita niyo ampunon sin Allah ta'ala, sehingga di kita niyo mahukum, iban sin tao amin kaya pagdusahan na to. Demikian bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhul imana qalbahu, la tagtabul muslimin, wala tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba awratihim yattaba Allahu awratahu wa may yattabi Allahu awratahu yafdahu fi baitihi. Kita yung mga umat Islam, mga palanggungan ng agama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiyawag niya ma'syara man amana bilisanihi. Ihikamulong niya mga nagpaparatsaya tubtub hadila sadya. Amin way pasimodin pamaratsaya halam sin pangatayan sin kamu. Allahu Akbar. Bimana apabila kau himihinang sin paglimot, himihinang kau sin pagdarasin bitsara ini, amin karena hipaglarat, amin karena hipagpulak kanat, na in ikaw, hambuk kau dengan mga naitong manusia biyan, pamarat sayang patuhan, tubtub hadila sadya, way pasya simud halam sin pangatayan mo. Sabab amo itong pagtawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamanga tao amuin, inhinang nila biyan manglimot sadya pagkahin nila muslimin. Amuin manglimot sadya, la tagtabul muslimin. Wasiat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw niyo limutan niyo yung mga bangsa muslimin. Iban ayaw niyo urul-urula, ayaw niyo lawabain mga kasipugan nila, in mga kaiban nila, sabab hisisyulong niya, amuin kakahinang niya, maglawag sadya, atawakan mga subo, amuin sumib sadya, kaiban sintay manghud niya, sarta abiyan amo ito hindi pa may tani panuinuin niya, natantuin Allah subhanahu wa ta'ala isab, innang ngurul-ngurul biyan hakataan sin kaiban niya. Nahisiw-siw, amuin Allah ta'ala mismo innang ngurul-ngurul biyan, atawakan amuin, nagbuwa biyan hakaiban sinambuk manusia, na hitampal yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa ito tiyatapuk niya, ito dito halam simbay niya, yato halam sin uno na biyan tampat paginangan niya, wayroon makahati ka niya hambuk ng mga manusia, apabila in kakahinang niya amuin, magguguwa sin kaiban sin tay manghud niya, natantuin siya yaon higuwa rasin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaiban niya minsan pa tiyatapuk niya mga umat Islam. Damikyan din mga kangian yan tabian sin pagdarasin bitsara. Kita niyo, hawak to biyan, diungog Huzaifa, in Rasul sallallahu alaihi wasallam minamitsara law niya, la yadkhulul jannata namam, Allahu Akbar. Wayroon yan, yan tabian naagapan sin sambahayang niya, naagapan sin haji, sin puasa niya, sin nahinang siya beni-beni, wayroon yato, narayaw sin yato. Apabila in kaunan niya amuin,
nagdararasin bitsara amin karna hipaglarak ni ibansin amuin yan tabian hipagpulak kanat niya paghambuk si mga bangsa muslimin paghambuk sintaw magkasilasa paghambuk sintaw biyan amuin naghambuk biyan apabila amin maksud niya biyan niya tumapulak kanat hiukum siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hukuman hamin di siya makasud surga la yadkhulul jannata namam dilong niya makasud surga along na intao amin magdararasin bitsara amin tao magdararasin bitsara taib mga umat Islam kaingatan na to in paglimot hiaram sin syara serta hambuk siya din mga kabair atau akan dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa hanabayan tabian sin pangadji sin mga kaulamaan sin kita niyo demikian piyut nila biyan ha kalam sin Allah ta'ala iban sin amuin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun unum para kala makanjari in paglimot din doon atau akan in bicara din doon minsan in upamahan niya biya bicara sin limot sumagawa di siya sumud hahukuman sin limot minsan siya biya upamahan sin limot di siya sumud hahukuman sin limot may taon palay mana sin limot amin zikru ka akhaka bima yakrah sabuton mo intay manghud mo ha para kala di niya kabayaan sabuton mo intay manghud mo ha amin para kala di niya kabayaan so aun unong ginis unong para kala minsan masabot mo din doon hinambok tay manghud mo di ka makaitong makalimot kanya. So muna amunain at tadallum. Wa yajuj lil madlum ay yatadallama ila sultan. Amin tao na anyaya. Ataw kan tao ianyaya, makanjari siya magsumbong panakura. Siyempre, yung pagsumbong nito, biasa kaula-ula, limot ni tao, amuin nanganyaya kanito. Sabab, suy-suy niya, biyaitaan niya bangunin kakahinang niya. Ang padi nito kabayaan, mang siya suy-suyun. So habiat to para kala, in tao nanganyaya, di siya sumud. Haukuman sinlimot apabila nagsumbong in tao nanganyaya. Siyempre bang siya ito nagsumbong, bay taon niya kataan biyan unin para kala jimatuha antara nila. Iban sin amuin uno biyan amuin mga naanyaya kanya. So may itong panagnaan, in tao naanyaya apabila nagsumbong, di siya maitong nang limot hataw nanganyaya kanya ito. Damikyan hinikarwa, al-isti'anatu ala taghiril mungkar. Amun mga yukaw tabang pambu, mga yukaw tabang pambu kasupaya mapindain hinang mangiiyaon. Biasa upama biyan, ataw akan mapupuin hinang maksiat yaon. Nagsumbong ka biyan pambuk tao biyan kaingatan mo makatabang kay mo. Kaingatan mo biyan siya biyan tumindog kay mo biyan. Amuin pindawon hinang maksiat sintaw yaon. Ataw akan amin balipun inian niya yan yung hatay manghud niya. Habiat to para kala amin pagsumbong mo ito na ngayon kautabang. Di ito maitong siya limot. Di siya maitong limot. Pataw amuin kabayaan mo pindahon ding hahinang niya maksiat ito. Ataw kanahamuin tao sumbong mo. Kabayaan mo pindahon siya ding amin para kala mangihinang niya. Di siya ito mahinang limot. Di siya maitong hinang limot. Sabab inya to haamuin karna in maksud mo biyan amuin supaya mapinda ding hinang mangiin tao ito ataw akan supaya mapupuin hinang maksiat kag hinangon niya. Amo itin hikarwa. In hikatu amunain al-istifta. Payakuro lil mufti zalamani abi. Amin mga yukaw biyan advice. Mga yukaw biyan pikilan. Mga yukaw biyan pangadjian. Mga yukaw bangunin hinangon mo. Nagsumbong ka sa upamabian, yan niya ako sin tao yaon. Yan niya ako sin ama ko. Yan niya ako sin tay manghud ko. Yan niya ako sin pangday ko. Nen ikaw ito yung tabian na ngayon, ikaw advice biyan manghunod hinangon mo, habihat to hal, di iyat to matawag siya limot. Nakagawa siya ito din hukuman sin limot. Sumagawa, iniyan sin mga kaulamaan, in labi marayaw amo hindi mo tantuhon in tao himinang ito. In labi marayaw amo in sa upama, in pangasumo, yakaw yan tabian na pangasubuhan mo. Uno yung maikahindo mo kako, uno yung ika-advise mo kako. Ato kan hambok tao yaon, uno yung labi hinangon kanya. In tao yaon, yan niya siya sin anak niya. In tao yaon, yan niya siya sin kapitbahay niya. Di mana wayron ko bentian tubang isuyat to. So habiat to yung marayaw uslob,
supaya biyan matantubang isiu biyan inangan niya asabiat to amo ito labi lang nila in labi marayaw. Sumagawa bang sa upama diretso mo biyaita mo inama ko intay manghud ko biyan nangan niya sila kako unin ika-advise mo kako inya to di siya maitung nga mga hinang limot. Amo ito ni kato. Inhi kaupat tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatihim. Amin pahalion mo in mga muslimin. Amuin pahalion mo in mga bangsa muslimin. Dahil kangian cintao yaon. Iban wasiat mo kanila. Sabsin kangian cintao yaon. Inyat to siya maitong limot. Di siya to maitong limot. Amuin in ikaw tumabang kau sa upama aun biyan tao sumud. Kakilahan in tao yaon nagdarasin. Mga magdagang sin mga parakala amuin yan tabian bukon marayaw. Amuin pianglangan sin syara hidagang. Ataw kanyan tabian in tao yaon. In siya yaon kaingatan kakilahan in tao manglarak. Apabila nakasuod patumpukan, manglarak siya sin tumpukan. Wayro niya to di at tumaytong limot bang mo siya hibayta pa mga tao rin doon. Ataw kanin tao yaon kakilahan in siya panakaw. Baitaan mo yung mga lungan din doon. Ataw kanin bahay kesuran niya. Papaghaliw ni mga tao rin doon. Di at tumaytong limot. Sabab inyaon yan to. Bukod siya yan tabihan amin karna uno bang unusa supaya biyan malappas in mga bangsa muslimin, malappas in tao din amin kangian sintaw yaon, inyat to di siya maitong limot. Di siya maitong limot. Amin maksud mo biyan amin magnasihat bukod yan tabihan amin personal interest in kay mo biyan supaya kumangiin tao na ito malagwet to do sa sumagawa bangkar na biyan amin supaya ito amin supaya masanyang in mga tao di nga kangian sintao yaon, inya to di siya maitong limot. Inhi kalima, ayakuna muhajiran bifisqihi, aw bid'atihi. Amo na in tao yan tabian mismo in baran niya nagpatampa sin mga maksiat kakahinang niya, ataw kan mga hinang mangi, siya mismo in nagpatampal, din sin mga hinang pagmaksiat, ataw kan mga paghinang sin mga bid'ah, hakar na sin pag-agama, na inyaon di siya maitong limot bang sa upama, pahaliun mo in jamaa mo, pahaliun mo in kauman mo, hakakahinang sintao yaon, hapagdakwa sintao yaon, sabab inyat to, hikarayaw ito kanila iwan sin magdarayat to, kangian, mangdiit to yan tabian, amo mapahali mo in kauman mo, arakala, amo in padagpuson palingkaton sin syaitan biyan, in kakahinang nila mangi pa mga kauman mo, labi marayaw amo mapahali mo in mga kauman mo, in mga jamaa mo, pakangian sin tao yaon, labi lubabian kangian sin mga pag-agama, kangian sin mga pag-agama, iban kangian yan tabian sin mga amuin kakahinang niya, matampa sa mata-mata, mismo siyaway niya na tiapukin mga maksiat niya. Na bang may pa may tatay manghud, amo supaya humali ka niya, diya tumaytong limot. Inhi kaunom di siya maitong limot, minsan siya indagbus niya limot, amuin at taarif. So, pamain mga tao rin doon, matao din niya nganan hi Ahmad. So, bihaon, matao din doon. Lawagon mo, di mo kaingatan manghisiyo Ahmad. Di mo kaingatan manghisiyo yung mga ngan niya. So, magawaon pangilahan kanya. Biasa upama, amulong na Ahmad pingka yato. Atawa ka ni Ahmad yato lang niya amuin, sapik biyan. Atawa ka namin aon yato, kulang niya biyan. Amin Ahmad, baita umin sipat niya yato supaya siya kakilahan. Habukon mo siya, bukon pang dus-dus mo. Iban pangudyo kaniya, inyat to di siya may itong limot. Bangkar na siya but mo, amin sipat niya, di kabayaan niya sa buton kanya, hasupaya siya kakilahan, inyat to, di siya may itong limot, mga palangungan agam Islam. So, may ito inunong parakala. Di siya may itong limot, minsan masabot na manusia. Taib. So, pamaon di matong ka kung nagdabit sa limot. Uno isab in batot, ipamakpo kanya. Unim patot, ipamakpo hatao nagdasid bit sa limot marikapo. Amin bisara yan tabian, limot. Muna-muna, aon isab yan tabian, unom da isab. Amin ipamakmo biyan hakakahinang sintaw nagdara, sinlimot mo kay mo pabay. Muna-muna, Allah yusaddiku lian nan namam fasikun. Muna-muna ay mo siya pagkahagara. Sabab intaw nagdara sin bitsara, intaw yaon taw bangi siya. Inhikarwa, subay mo siya amo inwasyatan, patumtuman. Subay mo siya amo inbugaw nakakahinang niya inhinang-hinang mangi. Iban sin patumtuman mo siya inhinang marayaw subay binon, inhinang sin pagdara sin bitsara ataw kanlimot ini. Inhikato,
Ayubgidahu fillah, subay mo kaastulan in tao yatuha karna sinallahu ta'ala hinangnya. Kaastulan mo in tao nagdarasin bitsara ito atau kanin taong pamagpanglimot ito, haka kahinangnya. Bimana bangsa pa main siya nagtaubat na pa Allah Ta'ala, subay mo nabino ni nastul mo kanya. Sawa binastul mo kanya ito, amin karna in siya himihinang siya sinhinang maasiyat amunin paglimot atau kan pagdarasin bitsara. Damikyan inhi kaupat, Allah yadun mo bi akikal gaibasu. Amin bangsa pa mao nagdarabit sara mangi kay mo, ayaw ito mahinang sababan amin makapanali kau biyan mangi patay manghud mo ito amin siumbong kay mo. Ayaw ito sababan amin dumakay mo pikilan mangi paamuin tuhubahon mo intay manghud mo ito pakangian sa laom biyan nakamayta kay mo biyan tao nagdarasin bitsara tao naglilimot. Inhi kalima, bangsa pa maon di matong kay mo bitsara limot, di ito mahinang sababan amin hinangon mo sibon mo urul-urulon mo. Biyan in tao biyan amin siumbong kay mo tubangunin hinangon niya kay mo. Amin sababan hipajagahan mo siya biyan. Ataw kan hipasib mo biyan. Bangunin ka kahinang para kay mo. Di ito sababan mahinang siya biyan to. Haawin bitsara dia tao dia sin tao mangiat tumatu kay mo. Ama ito ni kalima. Inhi kaunom ayaw kau magrida. Allah yarda li nafsihi manahan namam anhu. Pala yukti namimatu anhu. Ayaw kau magrida. Amuin suy-suy dia sin tao nagdarasin bitsara ito kay mo, hipamayta mo sa padugaing. Sa bang mo ito hipamayta padugaing, mahinang day sabkaw biya sin kakahinang niya tao magpanglimot day sabkaw. Apabila amuin, tao nagdasin himumungan matu kay mo bitsara limot, ayaw ito mahinang sababan ikaw isab mahinang maglilimot day sabkaw, bimana hipanuinuy mo sa padugaing. So amo ito yung mga kakahinang patut hinangon sinambok muslim iban hambok mukmin, haparakala sin pagparihala nila hadila nila, parakala sin pagparihala nila himumungan nila, labi luba haparakala sin paglimot iban sin pagdara sin bitsara, sabab hambok sa ini deng mga kabair mga umat Islam, murah-murahan aon kita ni maput pangajian, deng mga nasabot nato, iban pangayuan kamaapan kanyo bang aon nandito, pagkasa deng mga pagbitsara iban sin pag maana mga himumungan sin Allah Ta'ala iban sin kalam sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luba ina ku mangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan bang main kita nyo taufikan pa iban hidayatan dihilan amuin ilmu mataud pa iban bang main kita nyo amuin makapagsadak kasyadak kahibihan hakarna yan tabian supaya kita nyo maka dauhat sin pahala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hasabab sin pag sadak ka pagpatumtum sababan ini hikadauhat nato haamuin pahala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan ako iban sin kamu, iban kataan bangsa muslimin. Halom kita niyo sin parihalaan niya, halom sin pag-agaman niya, iban amuin mangmain kita niyo, amuin pasurun niya, halom sin sugaan niya, hawak to sin pagwi na to haadlaw gana-gana. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين